ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa bakhoze ibhadi bathi ngokuqoma mina ubuthi izibi elizimpi namantombazana angishiya ngikhala kungekho lula ngiwangivuka umndeni ubuka ungafuna ukusiza impilo ingicindezela ngabekezela kanti endleleni enameva ahlabayo ngizothola ingelosi ezongivusa enhlizweni yami iyabusa bamzondela ukuthi uveze uhlangothi abangalazi kumina bambeka amabala bakhohle ukuthi bona bahluleka ukulinda ngibatshela ukuthi sakhumbusa imali anginayo ngoba ngisatshala emihlweni wabo ngabukeka njengesiwula namhlanje kuvuka isihlungu nobulwane phakathi kube enhlizweni bebebona ukuthi idlozi lingibusise ngomuntu engizovusa naye ekhaya nginibingelela babukela emakhaya igama lami nguSimnikwe ngiyanamukela futhi kuhlelo la olintandokazi yakho ceba umfana kagogo YouTube channel ngiyathemba uyalike subscribe kodwa angidedele umkhulu ngibingelele mina ngumcebo umfana kagogo ungcoba omkhulu mashiya amahle fuze fulela iqadi unyuswa thina safaka umunye enqini savuka sakhwifilanga thina manje amadoda ebuya ngamahlahla sebuya ngenkomo sengisho mina kunompunyepunywana uphunywa abemphethe uma afavuke njengedangabala intombi zimbuka namasukaswa ithambo lenyoka lihlabela imzondathu ayahosha yazi umkhulu ngiyajabula futhi kube sihlangane la kuhlale nje kuyintokozo umkhulu yazi njengoba isikhathi siloko sihamba siyabona nathi umkhulu ukuthi kunezinto esingasazinaki noma esingazi ukubaluleka kwazo because nginokubona esikhathini samanje iningi labantu umkhulu abayinaki inkaba mhlawumbe umuntu uthi ngihlala efletini vele ngizoyenzana lenyama la ithatha ayilahla noma kanjani so ingaba mhlawumbe yini ubungozi umkhulu boba budedengu ngenkaba yomntanakho mfuthu inkaba iyafana njengengane embethe ilahlekelwa umhlwehlwe wayo okay futhi kwenkaba akuwesi ngoba ukuze uzokwazi ukuthi uwenzelwe lo msebenzi lo okuthiwa ubizwa ngani konje lo msebenzi la khona ingane ingeniswe ekhaya komalume imbeleko so umuzowenzela imbeleko mfowethu esikhathini esiningi dingala ukuthi inkaba yakho ibe khona ngoba ihambiselana nalowo mcimbi loyo mfowethu yabo noma sigubheliwe angithi sifike ingane igubhelwe lo ntuzana so mhlawumbe kukhona leso salukazi noma kukhona lowo mama noma kulelo khehla elaziyo ukuthi izinkaba zigubhelwa kuphi egcekeni yabo abanye bayigubhela ngasesangweni abanye bayigubhela ngasemuva so ukulahleka kwenkaba yengane leyo ngane leyo ngahambe iyakheleke kube nomkhokho othizo wakhekayo ngoba impilo yakhe ingayindawo mfowethu ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi alikho idlozi lihogelile leyo ngane ngoba ungawenza umsebenzi wembeleko kuba umsebenzi kodwa monganako insila thina sike sithi insila ke DNA insila yaleyo ngane emagcekeni kuwe kube nokuduka ukuthize mfowethu so ingane uthola ukuthi ihambe kube nezinto ezikhalelayo ekukhuleni kwayo kuthiwa ingane ayitholakala edlozini ingane ayibonakala edlozini ingane kunento eyilandelayo edinga ukuthi ke ibe attendwe kulungiswa into ezedlozi yabo so yizo zonke izinto ezakhayo ingakho kubalekile mfowethu ukuthi ke as much as isikhulu noma ngathiwa sesiyangena ke endleleni zokuthi ke sisonto kulamasonto la okuthiwa abazalwane sisonto kulamasonto la ma Christian Center what kuhle kodwa ukwazi imvelaphi yakho ukuze ngoba ngelinye ilanga labo bantu laba bake basonta kulawo masonto noma basasonta kulawo masonto bese bedideke sebeshayeke ngalendlela lokuthi akusabantu abasathola ama-answer bayabuya futhi bayozinza bayobheka ukuthi ke edlozini kwenzakaleni ngoba phela ukhumbula ukuthi indle eminyama endlini eminyama ibona mhlawumbe kwi-generation yabo abaqalayo ukuyidedisa yabo so ukuyidediseni kwabo uthola ukuthi bayededisa kanti akumele kube ngathi bayededisa umuntu ayikhetha impilo yakhe yabo njengami nje njengoba ungibona nawe nginothando for ezinye inhlanga ngasho kanjalo nothando lezinye inhlanga mfowethu kodwa umubukisisa kahle obaba mkhulu bebenganazo
indlela zokuthi bathana nezinye inhlanga angisakhulumeli kwi-generation yobaba angisakhulumeli mhlawumbe kwi-generation yekhehla elizala ubaba sengikhulumela mhlawumbe kwi-generation ade ngaphambilana kwalabo yabo ngoba ebekuyinto mfowethu ukuthi sidedile kancane yabo amaZulu kuba amaZulu amapedi kuba amapedi abesuthu kuba abesuthu abelungu kuba abelungu kuba amakhaladi amakhaladi bongavamisile mfowethu ukuthi kuhlangana ama-culture behlangana ngoba sibesabantu abamnyama but bongavamisile mfowethu kakhulukazi ukuthi ke inhlanga ezihlukene njengamakhaladi nabelungu babe nomdlelane ngaphandle mokuthi mfowethu ke lo ngoba phela ngalezi ayikhathi kwakuyilento leyo ukuthi ubudlelwane bomlungu nekhaladi bomlungu nomuntu omnyama kwakusantshontshwa ngoba kwangavumelekile ngey'khathi zama-apartheid yabo kwangavumelekile so kwakwenzeka kona kodwa ngokutshontsha manje ngithi kwenzeka kahle so njengoba sekwenzeka kahle mfowethu-ke sesinelungelo kwayithina lokuthi sifundise abantu abazongena ey'mpilweni zethu ukuthi siphila kanjani hhayi ukuthi wena uyofunda into yomunye umuntu obuvela uphila ngaphansi kwayo ngoba ukhumbula ukuthi abelungu siphila impilo yabo lesiphila siphila impilo yabo ngoba nengubo esiyigqokayo into efike nabelungu yabo leyo nto le into esiyifundayo zifike nabelungu nako konke lokho kodwa manje ke wenze njani ke wena ke njengomuntu omnyama ukuthi ke olwakho usiko ungalilahli mixe ko2 kodwa ke ukuhambise phambili okwakini ngoba even naye lo ntombazane uzohambisa phambili okwakubo so awukwazi ukuthi ngoba usuthana nomunye umuntu usuzohambisa okwakhe phambili naye ahambise okwakhe phambili kuzoba nenkinga kuzowenzeka kanjani lapho funa kube ukuthi yena mehambisa okwakhe phambili ahambisa okwakhe phambili zithi meyitholana phambili phezulu mfowethu kube ukuthi ke into eadjustekayo ukuthi ke nizwane ukuthi mina mengenza kanje ungangijaji ungangibuki ngenye indlela yabona nawe umenza kanje ngeke ngize ngikubuka ngoba kunabelungu mfowethu abakhuliswa ama-Arabs abanye bakhuliswa ama-Muslim abanye bakhuliswa yini kodwa belungu kunabanye abantu yabo so inhlobo ngeinhlobo uthola ukuthi uyafika kunomlungu ozobamba ujeke etoilet uyazithela lapha elentuzaneni wena usula ngethishu wena uyazi leyo nto leyo mfethu manje wayisebenzisa ilentuzana athi le izohlala la ngoba thina mesishidaba siyayigeza isibendlela indlela akhuliswe ngayo and okwazi ukuyiphikisa uyamtshela hayi mamazi beka lo jeke wakho lapha emaqamama kancane yabo lo ngoba umazi ukuthi ujeke uwenzani yabo lo sekumzekelo nje mfethu but nje into enjalo mntaka baba angikulikezwa kahle kodwa ngaphambi ukuthi sibafonele mkhulu ne kunalento ukuthi nje kunalamagama enginokwathola mkhulu ne wamakhambi mhlawumbe kwesinye isikhathi unokuthola ukuthi libizwa ngelinye igama kanti mina ngibiza elinye igama makukhulunywa ngencotho mkhulu kusokhulunywa ngayo incotho mfethu awuchaza ukuthi yenzani ibukeka ngathi iy'ntelezi mkhulu ne ukubona bezweni uyibhala mfethu yabo izinto uma uyichaza ngoba sihlezi ichaza izinto la mase ngiyichaza ngenye indlela uthi hayi mina ngiyazi kanje nami ngiyazi kanje yabo ngoba phela kumbula ukuthi amabhaca amaXhosa amampondo amaZulu amalala yabo abakhulumi ngendlela efanayo ngeke ngize ngiyazi baba mkhulu ayihluphi kodwa ke kule ndaba mkhulu yesibambelelo ne ingaba likhona mhlambe ikhambi elikhona lokuthi mina mangilala nomuntu ocushiwe vele ngingashayeki cha phela ngithi uyazicupha wena uziqinisa okay yabo nje kakhulukazi futhi nakhona muke wafaka nentambo enelentuzana enenciba bathi bayibiza ngani konje lento le eba nomuthi la ngaphakathi incweba so ukuthola ukuthi umuntu ufaka intambo enencweba incweba pheki ithakwa ngendlela ehlukahlukene uyakwazi ukuyithakela izitha emkhokha uyithakele namalungu icupho yabo kuya ngokuthi umuntu ukhule kanganani uyambotho lo ukhulile usuyangena ocansini bese muyinyanga ehlaniphile awulukhuluma into eziningi uthatha nje imithi uhlanganise neyokuvikela icupho yamalungu nayo ngoba ukhumbule zonke lezo zinto mfowethu umuntu uyafika acuphe zingena ngomkhokha womoya yabo esikhathini esiningi ilumba oliboni wena uma usayongena
kodwa uthi mususungenile bese uzithola usunalo so umkhokha owumoya so even nayo incweba mfethu incweba iyahlala nemithi ethize iyakwazi ukuthi uma uyifakile ivikele lonke ingaphansi lakho yayizwe ngisho liphinde livikele nawe futhi uqobo lwakho ukuthi mhla uya empini ubhekana nabantu abayizitha mhla ubhekana nabantu abacushiwe ocansini uvikeleke mntaka ngaso sonke isikhathi ngaso sonke isikhathi Mkhulu nathi ke vele singasachithi isikhathi vele singene kubona all right hayi asingene mntaka baba singena ayikho inkingi basiphathile ngizongitshela mfethu ukuthi ngimenge buye futhi ungangena nje noma ikuphi phinda zami phakathi inside sibeza khandlale yaringa ngothi sizwe le ntokazi le ukuthi ithini Thokoza gogo right Ngiyaphila njani? Hayi si right salo si right. Yazi la phela gogo shutha lento yethu aka YouTube yabo. So besifuna ukwazi na gogo ukuthi njengoba wasinikeza i-testimony iliphi ikhambo walithenga and ukuhambela kanjani manje? Engithengile iziso langaphansi. Awuzu? Kungihambela kahle. Wadliseka ubaba sekhaya. Hayi liyala ngisebenzele. So manje obedlisekile ubaba sekhaya uyamthatha phela musugcobile lapho umyisi uthi akayothi ukufaka ulimi kancane. Yeah ngoba phela ila iba namandla khona kakhulu. Hayi kuyenzeka. Kuyenzeka gogo vele kube mnandi kakhulu naye avela nambithe kube angazi ukuthi uthakeliwe. Kube isibungo semali so sikudonsela imali salukazi hayi ngisabhizi kuyisplay ngiyagembula hayi kusawineka gogo yanikeni isimeme phela nathi hambe siyogembula nani ngoba phela yabona nje shuzi kahle sidayisa amakhamba sazi kanti imfihlo ukuthi amakhamba athenga kuyiwa kuphi nalamakhamba hayi asebenzile hayi niyoshiya empini gogo kodwa ngiyajabula ke salukazi ukuthi ke into zami ziyakwazi ukuthi zikunikeze ushintsho gogo ngoba ayikho into ebaluleke nje ukuthi ube sothandweni all right sothandweni olungeli kunikeza inkulumo nokulwa yabo ngoba ubaba sekhaya mekuthanda phela uyoba umuntu ongeke azakulwise kakhulu salukazi yabo hayi siyathokoza gogo kuyasijabulisa hayi kulungile ke salukazi ngathi ngahlezi kukuhle kumhlophe kunjengehlaba zolwandle Thokoza sithembe kuzoba njalo thokoza gogo thokoza siyabonga mkhulu hayi mfuthu avela iphuthuma ishesha wayiqeda mfuthu abona nje ngiyabathanda abantu abakanje abavele bahlala udabeni mfuthu ubone ukuthi hayi cha la kuyaphileka mfuthu ngathi ngiyakudlula kulezi insuku ngivele ngikhethe nje kungena umuntu same time alright asibheke ogcinayo mntabami ungabuye ungene futhi noma ikuphi la noma ikuphi phinda zami okay phakathi inside ngoba kuthinta ingconyo abadamethi khole ngisho ukuthi ingconyo into mfethu awuzingeke ngikunike ithuba mfethu ukuthi ukungivalele sibone mkhulu ukuthi testimonies hayi mkhulu ngicela umbheke ukuthi ngingena kahle noma ikuphi bafo ngingena phakathi noma ikuphi phakathi nazo ke awuthi ngifonele simuzo intokazi ezinhle lezi abathakathi bamabala takata lo ibambe mhlawumbe use-ofisini noma uyaqhuma ngesiwasho ngesazi ngoba ngempela ngathi ugcina ngo-12 uba online okay ozingene nami ubheke omunye yebo awungangena nje lapho ko phakathi inside Silence.
Ngizwene. Thokoza khehla lami. Thokoza. Alright. Khehla lami la. Ngiyabona khehla lami ukuthi uke waba umuntu osinikeza testimony yabo. Manje wena khehla lami kule testimony wanginezana bengifuna ukwazi ukuthi liphi ikhambi walithenga and ukuhambela kanjani ngoba shutha lento yethu ka YouTube yabo. Okay khehla lami. Lelo khambi leli ile khambi leli la Khanyisile. Iswasho. Yeah, ilele bekunekhanyisile and then kunenhliziyo barking Inyembe zenhliziyo awuzwe into ezempilo lezo. Yabona ke leyo mkhulu ke hayi leyo last number lento enza imihlolo mkhulu. Hayi ukukhuluma insizwa kanjena shuthi ngishaye phansi ngempela ngonyawo. Hayi yabona mkhulu mangakutshela iqiniso hayi wena wenza imihlolo mfethu. Usho kanje wena sisazoba ama-millionaire ngawo sazoba ama-millionaire awafuje la mama hayi ngiyajabula khehla lami mkhulu wami hayi no mazi ngithi bona mazi yo yazini mazikunakekele zikubekele thina ngoba imihlolo esiyibona la ngaphandle yeah size sagwa nabantu abangasazi emgwaqweni uyazitshela into esibonayo mangikhuluma nabantu bebangizonda mkhulu like kula malanga mabangibona ente bangama ama-props like nami ngiyazibuza ukuthi kwenzakalani ngize ngikhohle ukuthi kana ngiphiwa ama-instruction ukuthi ngenze kanje nakanje yeah shuthi kuhambela kahle khehla lami isiqhabu sangempela hayi hlonipha hlonipha isibungu mkhulu wami yeah hayi mkhulu sikhuluma kanje angazi noma usangikhumbula ukuthi ngomuphi yimi lo omfishane lo amabrele mangilapha kwakho okay lo usanda ukuthola umsebenzi mkhulu wami sikhuluma kanje mkhulu wami bona yabona sikhuluma kanje ne kushuthi kulamaviki adlulile bekumele ngihambe for i-evaluation ne eyokwenza i-license yazi leyo license mkhulu mangakutshela bayi-approve ngingayenzanga ne-evaluation nje kwavele kwafika amaphepha bathi siyakunika naye ngikhuluma kanje manje sengikhona ukuthi ngasebenza manje professionally neyibhedlela yazi mkhulu kule viki leli nje kuphela sikhuluma kaso hayi bathi nginenyoka mkhulu wami bathi ngiyathakatha manje bathi nginenyoka khehla bangazi ukuthi hayi angikutshela manga mkhulu lazi into esizwa la ngapha sesimane siyathula sibheka lapha namhlanje losine ne yeah Monday kunesibhedlela bengiye kuso ngiyofaka iproposal yeah uma ngifika ngithola umunye ubaba futhi uthi no unobhuti wakhe kwesinye isibhedlela uyamfonela no ngithumela amaphepha next Tuesday bangifuna for a presentation mara ngiyazi nje just ukwenza lento ekumele ngizenze yonke into yabamthebeneni yiko ngithi sizophinduka ama-million ngenxa yakho khehla mkhulu mfethu ngiyajabula kakhulu mntakababa mangakutshela ukuthi mangabuya ngikhumbula first time ngifika lapha kwakho mkhulu wami angifake elinye iteki elitshekile kula malanga sengifika ngize ngigcoka nakahle mfethu mfethu hayi uqhubeke njalo kube mhlophe empilweni yakho mfethu ngoba iyona into engalethelwa yona la emhlabeni ukuthi ngishintshe impilo zabantu mfethu bona siyabo futhi ungishaye kakhulu kule viki waphana ngama-200 ngathi yabona idlozi imali livumile mfethu injalo nje isandla siphayo mkhulu wami yabona lapho ngithinte kakhulu mkhulu wami khona le saying yakho le ethi mawuceda ukwenza ivideo uthi ngehlele ngaphansi inkosi kehlise ethi ngehlele ngaphansi inkosi ikhuphuke njalo mfethu leso slogan leso sinamandla mkhulu wami hayi mfethu nje lo magama leyo siyaphila mfethu hayi ngiyajabula khehla lami kuba humble nje mfethu akukho okunye siyabonga hayi inkinga mntaba manje sengithole mkhulu phela sengiyajola manje senginekhaladi hawu nkosi yami uzokusuka lapho uyipromote uyekulungu wazulu sengithola ikhaladi manje lingithanda ukubhubha ngize alufuna ukuzwa next lithanda wena
just kula malanga adlulile lingithumela 250 la thambo uyozibonga ngathi le noyibhankeli specialist. Shaya letho ke sibambelelo khetha labdisa letho manje. Oh umcebo ohlaza. Hayi abona hayi Yeah. ukhala kwalo nje la esikhwami konke la ongena khona bone la asithi. Hayi mfethu hayi. La ongena khona. Yeah. Afuni into yabona njengala ngikuthi manje bese kunesibhelele la ibhinoni bathi Glenwood. Njoba sengiphethele license kanje ngifuna ukungena nami laphayana ukuthi nami ngikhona ukufaka izinto sikizama ukuphila. Yeah, kuzophileka khehla la ngasa. Lezi zinto zakho ziyaphilisa samkhulu nafu ukujela ma. Yeah. Ubona ngala ma 250 bangakunyatsa abanye. Yemkhulu phela besibhadala ama 5000. Ngibayeke laba badlala ngabantu ngempela labo. Labo bantu basuke beyigangela labo bantu labo. Yeah, basuke beganga nje beniphambanisela izinto emadlozini futhi. Yo. Yabo. Bese basontshele mkhulu. Yeah. Ngitshela nje kumanje ngithathe le special lesi esina le special ese 500. Yeah. Ngaphuma ngagabha emkhulu bengihlezi yazi nisisambi sihlezi sibhlungu kulamalanga. Ngihlale ngine energy. Mfowethu ngiyakubongela khehla lami yazi. Mkhulu. Mkhulu, siyakubongela mfethu. Yabona lezo ngakela kususa le Natal la kuletha la. Alikulethanga ngemistake mkhulu. Ngicela bona benze kahle bonke. Mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu. Ngiyazithoba nje ngamazwi akho. Bonke mkhulu. Yeah, ngiyazithoba kakhulu ngamazwi akho mfethu. Ngezwe. Mkhulu mona mina ngifuna ukukhuluma amanga ne. Ngiyabonga. Ngiyabonga ngoba ukufika kwakho. Kahle kahle yabona la mavideo lawa avela kuma TikTok babukayo ana message nana ma meaning ene ngiyabonga ukuthi ngabe ngi usushaya nayi network ke mfowethu hayi kulungile mntaka baba ngoba sengikuzwile wakhuluma kwazwakala mfowethu ngicela nje ukuthi ke siyiphethe mfowethu yabo na kanjani mfowethu ngisazibhethe namanje umanje nje hayi ngisayoqhuma nje bengilele nje namhlanje ngidazini ngiphumule ngithi mid time mangiceda la ngiyochuma ngigeze ngithi short left khona la mele ngiyokhona nje ngibangene futhi mara mfethu ngasiphelela amandla bona phela sesine confidence phela manje mophuma uphuma unuka kamnandi manje ufaka izaza ufaka isicathulo sakho usipholisha ubonaka phela manje namantombazana asibona manje sebade pudding basis ngiyakubona sekukuhle simahambe emgwaqweni besingabonakala ecaleni yeah mina ngumuntu okhulekayo noma ngikhuleka kumanje mfethu imithandazo bona iyadlulela yeah kuyafika la mele kufike khona mfethu siyakubongela khehla lami ngathi kahlezi kubuhle mfethu othi iphethe ngoba ngiyabona ukuthi ujabulile kakhulu mfethu kuyoze kuze kuphele nesikhathi ne-editor yami siyangikhomba manje ngijabule kakhulu mfethu yeah ngiyabonga yiko ngithi ngicela nabanye enzele kahle thokoza senzele inkosi ibusise ibusise ukufika enebona sizolithenga ipresent lomshado yeah thokoza khehla lami ngithi bona inkosi kehlele ngaphezulu nibeni kahle lapha yeah thokoza khehla lami nawe ube nosuku oluhle thokoza khehla lami uzobona ngasidala ngiyeza lapha esigodlweni thokoza asibongeke khehla thokoza Jabulile. Insizwa lelo mfethu yazi yakhuluma uyayizwa kodwa uthi khuluma from enhlizweni phakathi Enokuhle ukuthi umuntu wesilisa wesilisa mfethu yabona nje ngoba phela abantu abaningi bebeyijotha abantu besimame kuphela beza la ekhaya kanti siyibamba ngendlela zonke mntaka baba yeah sisonke ke mkhulu yabo siyivale siyigoqe cela ubakhumbuze ukuthi usebenze la kuphi mina ke ngise Paramoli opposite ama-Towers eSoweto eOrlando la ngisebenzela ngaphakathi kwase Paramoli Madam Teresa kune laundry kuleyo phansi kwaleyo laundry leyo kunesigodlo sami
So lana yabo khona amakhehla uma ukuthi uthengile mhlawumbe ngespecial it's either uza khona la esigodlweni or usineze address isambe siyokudeliver uma ukuthi uhlala la eGoli ngoba kunezimoto eziphuma zamzoyenza ama delivery. And then bese emva lapho ke kuba ukuthi ke uma ukuthi uhlala ngaphandle wase Johannesburg into esiyenzayo siyakucourier ufaka u60 rand or 110 bese into zakho uyakwazi ukuthi uzithole kaphepha. And then siba neBhavu Monday Friday Saturday ayibo Friday Saturday and Sunday bese emva lokho ngama Sundays sisabantu emanzini so ikona nje lo engakusho mntaka baba akukho kunye Hayi injalo nje ayishintshi silesihlangane okuzayo thokoza thokoza.